A i otkako je Banja Luka postala, aman, aman postala, a i nije ljepša udovica ostala. Aman, aman ostala. Ja bih je ubacila. Pjevati ovu pjesmu i otpjevati je tako korektno, tonski i tačno, to stvarno mora se priznati. Pa u odnosu na prethodne mlađe ti kolegice, sigurnija si, bolja si, ali ne znam šta bih ti rekao, sine, čini mi se da si još uvijek mlada. Ja dijelim isto mišljenje, treba još malo da radiš. Ona će raditi Snage ovako i ima onako. koliko vidiš, ali to Ona treba... će raditi Baš ti bi svakako. trebala da ispuniš ovu snagu koju imaš. Ovdje imamo sve bosansko, našu tradicionalnu pjesmu, najbolju bosansko-hercegovačku kafu, ali i prve domaće bosansko-hercegovačke medenjake po recepturi domaćih tehnologa. Posebna priča je dizajn vrećice Lav, koja se razlikuje od svih dosadašnjih pakovanja medenjaka, pod sloganom Ljubav u mome srcu. Zima pomalo ima okus na medenjake, dok čokolada asocira na punoću, bogatstvo okusa na utjehu i zadovoljstvo. Ovi čokoladni medenjaci svaki će dan pretvoriti u praznik. Ajla, ti si završila svoj nastup, uglavnom si oduševila žiri, nisu imali neke posebne kritike za tebe, osim da moraš još koju godinu sačekati, odnosno malo porasti. Kakvo je tvoje mišljenje? Pa jeste, ja sam još uvijek mlada, bilo je i treme i... Ali si muzikalna, jeli? Jel ti ideš u neku školu pjevanja? Ne, nego pjevam na priredbama samo i sa učiteljicom nekad vježbam.